endeni emhlophe uthi niyabona labantu na kuthiwa amen uyingcwele beze uShembe labantu abazanga kumuntu wasemthatha ubaba wamisa kupho umsethemba limbe wayulusa khona waze wakhula sagana sazalwa njengoba ngithi sobelela sinethemba ngisho ingane zami ngiyitshela bafana ukuze nikhule funa ninamathele la kuthina ngoba thina sanamathele abazali bethu amen uthi ubaba uma besuka phezulu lakithi njengoba bahamba 600 km uthi ngesathi behamba uthi sebekhathele bengene kulowo muzi wongena kuwo ufika ubaba omkhulu ebusuku kulabantu uthi phekani kuzokunika kunengane zami izofika ilalela laba babuza ekhona ebuthongweni bathi baba sobona ngani uthi nobona ngoba bezinto bethandaze befike bengene kulowo muzi bekhuleke bese baphekela amanzi okugeza begeza bese benikeza ukudla usethi-ke umshumeli Timothy egqokani base begqoka bethandaza bathandazela ukudla ukuthi Nkosi uma sidla lokudla sinika amandla siqhubeke amen bahamba kanjalo bomkhulu kwabonakala kanjalo ezweni lakithi baba ezweni lakithi sibuswa abantu abangenawo umthetho kunencwadi la abaseKorinti ngoba ngitayifunde abaseKorinti bokuqala 9:20 le ncwadi ithi kwabaJuda ngaba umJuda nguzenzo zamaJuda kwabangaphansi komthetho ngaba umuntu ongaphansi komthetho ezweni lakithi singaphansi ongekho umthetho ngoba ngisho amakhosi akanazwi izwe likuphi likuhulumeni so siyacela ukuthi uNkulunkulu njobe ezweni lakithi efike evusa amathambo omkhulu nokhokho sikwazi nathi ukuphila siliphile iqiniso amen yebo